Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakun New Trap National Awakening Movement. Haka Pratarik ya yong arja arpesan. Kalelej bani kendo yu Chief Executive Member ke District Council uba Shimborlang Renja. Ban kerpat penkelano ya ke AD Rule Shispa Arpupra. Ban khanglat ya ke bomdai ki khasi bani tap vote hapo ke District Council. Haka jiakran berkilat pathai kubor Working President ke Knam uba Thomas Pasa Ulaong. Baka Assam and Meghalaya Autonomous District Council Rule 1951. Haka para bashispa Arpupra ke Baningkong Sap para D. Bat ke bashispa Arpupra ke Balai ke Pelilat di Kijat Bendria Bomdai Khasi. Bakinla ban tap vote haka election haka District Council. Bat kani kala ban pensaw ya ke Kijat Bendria haka Senam Banwan. Ulaong bakang long benta ke GHADC bat GHADC. Ladon Kijat Bendria ki Bomdai ki Garo ha GHADC. Lani ki Khasi ha GHADC ki Balong MDC. Ngisngo tho shai baladei ka por ban penkelano ikani ka bentah. Kasing kalawan ra ikani ka mat nadu usnam aja khat saw. Bat kalara ikani shabaro ki CM jong ka District Council. Hendai ka klempat ulong hadu menta. Bat kadang sakut sa hadu kini kisngi bementa ong uba Thomas. Ula ong ru baki garu ru kimdon hak paniot thap haka election ke KHADC. Namar ba makiru kidon na ka jong ka District Council. Ka GHADC. Kumta ay naki garu kintuklar ya ka jong ka Council. Bat ke KHADC kan debate tang ya ukhasi. Kumta ka seng kala kerpat ya kan ke isi bathamai balai lam da BBP bakan pen kalano ya kani bat ban tho shai badai tang ukhasi ubala ban tap vote shaki election ke KHADC. Uba Thomas Ulaong banakalyang UCM Ulaong ban sa yashong perkhatshwa ya kani ka kam bat ki ofisa jong ka District Council baka ei ka bakin le hakabede bat kani ka kam. Nukong ay kubri press secretary media pernah juga apa dengan jingwan ni kenduk macam ni council kemancu macam kerja kini hadin bala tahu isi kani kasih ke nukong nu hari kenduk ya ke isi ke bertema juga ke CDC ada khimat ke hibarim di bala juwan nak kapor teng la so long beat nak tu ke bai ju si ju imat ni ra sira andrei umpan se berlek om kat ba 4 poin se kat ba 4 urlong kijing tumu kijing angnot ihapan wan siwan te na kalian ga jongi ke ba lightly bentang ba kongsan ba ngira wan nyau ha siam das ni bat ka ban kong ne ka ba kongsan ba ka bala ban kata in wajai beriu hakipor ki barwan khantam ki pateng barwan kadai ka jing kerpat ka jongi ya ka ke cilisi ban penkelano ya ta ka ini rule wasis pa ra ban khangla ya ki bam de ki khasi bagin tap board apa ka District Council ya ini imat kam temai syuk atau ipai ba ko kiru ya yo snow la pun sin bagi kare ni bentang pat na kalian si amu sutunan wa gira ong in sim kai kini in song bagi offset wa council kini perkhat ba dengan nanti pada kalian ngajong ni ben pau i ba ilong ki ba kroy ban ya ai lang ibut ban batai lagi la ti kum nu ban ulong ya kini ka kam da kalau ti jong ka an kai tengi community ba hadin bon sin la wen kendo i parti ba mensua da kampoi sino pat mentale se kani ke isi menta kan tho do kulam wasai ba du banap baki bala tap bu hapo ke CDC ki dei ban dei tang na ka jai ben reu khasi ben ki garuru ndei da ko puram ndei ngi kan persya jai reu here ki garo hills wa ni jantia ke khasi ke jo ka brin utrat bai ma jai beri khasi bai te ki mat hap sithia ai kin tuklar e gerti ku dustur jong lajong ya ka hap lajong jane pada ai bangin thap bangin aja beri khasi kan ti tai jing kerpat jong i ban kong ya ka council ka bar pada ila pensniau biang ha isi haror ka jing long jing man ang te pot han marwen ila pen TV kerteng jong isno ki babun ba ki bapat kamrang ba snong ki dei na jai beri But ya kene kam dei su pala pai ba ngatai ki upi kemau ba dan ausem beradam ba kini ki self claim rang ba sino kira le ikando ya siam jong ke celah jong ni bat kira le ibu ke jing dawa ba kini banyo sernat do sunat na dei mamelin de ko bangila mangi pada hadu menta kira penun kam ya kalau letter head juga dor bar sino ya ka sil juga dor bar sino ba kitri kam kom girang ba sino tada ka pen khain pada ya ka an jo ka hima belin jo arja mio tena kalian ga jongi ngila pen sneu CCM ba kala dan ga jing ai kot ai sila ai duler ai residential certificate ka bajur ba anti ya po kithai
tem right meruan but kadung kajing di cakaru ka baju takan ni kan warna kajing ma ka bakrawa yang igu baca mereu bat nakalyang jong ECM iong ba kani kamat lay ilaju yo so teng ya kani kajing long jingman da kata kari go sultanat muk ini sutu ya kajing kia jong kam bat ila pular ba nakalyang kajong i injection perkhat ba da kanu kalenti kin khangla ya kani ka bentar kumbaga lagi kan ECM long ba don kipor kila adab ira emot na kaseng bagin file dari FIR masya kini ki beri ki ba kamera ba shnong dan wa penken ya ka an jo arjar nio hende relasi ka ta ka ka kamera jo so konse kam dei jo ki seng na jo ni shima dari ka benta ka kamera ka dei ti jo so konse ba ikan ki ba benta ka ti ka so konse kan le ya ka modon kam ka balai pa de ka subject ka bala common pelat dari ka training man non travel regulation ni penpau je songu ya ka council hadin jingwan jo ka isi wa tamai ya ka tu statement bangin num I license tamai shu ta ka dak ba no ka cik komen har kam ka por kudu jam tu kan sabla hena gi banno si wi pada imat nak le jongi yang ba bandung renew shuru ya ki license jong kitu gikam ki baki khasi ki ala bantre ke malong mentah barok kikam u khasi ala bantre te wat dia kan renewal ru dei ban perking no kabar ngila ong ru ban wan ra do system ka bakam long baba pemolong mentah hayo dan uwe uri steng laisau kam ka we ka license ban ngala persdio ru CCM ba teng ngam syania te kini ki license bagi don hakidukan dan cek mangiru mar photoshop system mentah ka masuk dengan orang dan nak kata license buat ni QR code kibaran ki kiban pen scam bakal long legitimate kata trade license but nak ang pakan council bak isi pada kadon ni buat pada ban inu isu nak kanu kalan kiban pen pai ke mentah heneng ibu iwe cikramat mene haisian ba ka trading by non tribal regulation 1954 ka section number 10 dalam bakala kau ne ba ka isi jangan council ka don ya ka bor ban limit no ya ki trading license number lada kakwa tinggi la persnya CM ba yene ka bentang kan keren na ki isi ki party ba rem but om ju don ba sim khya ya kani tinggi ong CM ba ai kane ki isi ka thak history taka ba wanra no ya ka notification ban barno ban penkut no ya ki trade license hakikat to ka ne ki tali ki than ki bal abun ba bar jela ba khai ba pateng le se kan diga sin man kong bat kan dei ka bahatam nang mata ka khai ka pateng jong ni try molok but in community bagi lightly gimat kiba nila wanra mata ka sini kami jong CM ka isi ka pemerintah kin kham purlong no kham kloy mangira up la bun outreach sinam kata ka jing wan ka mo jong mata ka sini ya isi duraya ka lai ko sa hosin ila wan ra ikini ngalala bentok lendet ngolong ipi kini ngam dan kam syuban pe kot islam ngala thok bun sin palat ti ki section kini kita ngala la lendet do nomor la thok si thok wan chiwan keren pen snyo henry ngau kita ngawi mo yo ki pai ba kyong te ka ju si ka ju ni habban kan 4 urlong man si in le kom no ti ka ngam mentah kawan ka isi ka bang ni usutran ni don chikermen tarong inut wan ong wan in wan biang persio bel yo mentah kenti ya kini kecil anu jongi ku long noi tapi ini yang baga si olah tersebut ke paralog garu ni tapi ka kecing olah jongi perlok garu mentebut kalong we persya ya ka ikut perkat perdan ke jongi ya kata pakin long rang ba shrong pada ka an gam syate ka an argal niu jong mam lim ka ong kum ni ha ka section ka ba ka subsection u bala manong rang ba shrong udai tang ukasi kata di kaan te kini ki longrang ba shrong da pen kan ya kaan te la dei ban sim legal action ya kini hibreu kram bang intela kam non da brom ki bun ba shati sipo west ri sipo tan boy iba bun ba ki shnong kila don be kini ki jet da brom de mi si le a ki kin tu klar ka shnong ka thau lo jong angin pe hil ka jong tu ka shnong ka thau lo jong himri ban wan tu klar man la sha kan pen sni no ya demografi jong ka jet bun ri ko jongi kata pada orang pihak Islam di mana ki pun sedang buat yo kawan kerja Islam kawan nyemlak syuk ban kang tapi kita nginong yalam ki bayu isingai yang ingin protect duduk mentah yang ingin di market duduk mentah protect duduk mentah aku mengi ong ba mentah kalau kita kajuk dari kimi kipar gitu arlang ikun kita kajuk ka kita ka bahaya ki thok tar lupa malah ki lek la ka lek dengan Islam partai khel ba kerpang la syaki Islam si pararu tekan ini kajuk ka mentah ba ni dei ban yo isingai ko gitu yalam Bandung Islam
ki nong shrong jong ni ngambil halia ban bu renti pi satu ni shane ban namnya tuklar ya ki jur chen to ki we mereka Apa ini pada kecil di pathar itu kan perangkam dekat dan transfer act. pi kata ka by default ngila don nya kan transfer act regulation te by default kala terikam hene ngam ka apus new CM ba ka don ka jingia di thi chaka ka bajur ba pinele iri time mon ba ki se ku ki lawan song thai ada ka jingia selama te Manipur te kumno kiyo bandro te nang ti ka senjor ba ka de ka kamram ka de ti jo council bat ku mangala jong la dan ka man ka bajuat kam dan ka kam bangim num la ban le te ngi bena ka ne ki sikadon ni ka man bajuat bat ngi don jikermen ba ki kam kin urlo Pi yang baik isi di peralek. Kayak pi nama. pi dak bo bora mo no pi ba kini ki parti ki isi berem ki buah khamat ya ka politics sejong ki bu syadin do ya ke cek berem dikata cing endai kam don ka ne ki jing dawa ki bangi labun bon foto libat mentak ki don ya ka backup juga legal authority kilo legally correct mesti bengi syukran nasun bamla banle ka ayam kasya kasih sidul kasya bangin ong ba kasih health atau on tabut tang kasih sidul saya ta nang ta pada ka hima melim ak arjar new kasya ban ong ba gorum sya ban mla ban orang mas no nang ta pada ka training manon tribal hak nas pasal kasya lama para ka show lama ka section ka 3A subsection A do F kasya ban parking kita ki jing ai trade license kasya ban limit ya ki number of trade license kita ki legal point ki bang ibu ba la ban le margor dan kamar pen slam ro tingi kwilinti dan cekermen ba mentak do log ni